Bakakak TV télé askan wi Bakakak TV télé askan wi ma ne la dawal gaaw abonné si Bakakak TV. Kër Saltiki Jéegu borom Sam Xaadaan yàlla ndondol ñu ñëwoon nag ci deuxième partie bi woon leen ko gis ngeen ko nii fii mooy makkaana gi waaw gis ngeen ko nii Olof Njaay nag nee na li ne fang kenn du ko jeex mën ngeen ko contacter ci numéro bi nga xam ne moom ngeen soxla bu ngeen ñëwee fii lépp lu ngeen fi bëgg di ngeen ko am ni ngeen ko bëggee buñ fi paree tamit dina leen afficher numéro am ci kaw l'asiatique bi ngeen koy jël ni ngeen ko bëggee di ko wooy ni ngeen ko bëggee fekk ko fii nga xam ne mooy ndondol nag dëkk bu mag la dëkku cosaan la lii aada la fi ku fi ñëw di nga ko fi fekk ku fi ñëw aussi sa aajo dina faju goon gis ngeen ko tuur yi moo nekk nii waaye man nag guléet ma ñëw ci dëkk ci Mara fekk ay tuur ci biir néeg ba fa may liggéeyee gon nag Olof Njaay nee na li ñu doon kenn di ko jeexi jaaxa Saltiki Jéegu nuyu nañ la fekk la fi nga xam ne mooy sa barab bi nga xam ne moom foofu ngay liggéeyee. waaw ñu ngi lay fay borom Bakakak TV la ñaanal kon seen production ñu ngi lay fay nuyoo bi di la ñaanal jëm tawfeex ak taysiir te di ko sàkku ci yow njegaw ɗayo maako maako vraiment no a karale xesiido na xaye no mbin fa xëy la sigi tuuti waa tey ñu ñëwoon fi tey fekk la fii nga xam ne mooy ndondol fi nga xam ne mooy sa barab mais andoona ten ref liggéeyu kof i ngaro xane soɓo meeke tuur ke soɓo me o xeej cosaan lam keke ka nan we a salma o i soɓo meeke bagage mayu ka andoona yee a laaca jaxɗata in lool xaro waralun fo ndeke keke ka laminoox wala toneloox wala o kiin oxu garna me feebar nu mo ta war waago garit bo ande a gara me a bafta me xana jeg yaakaar i joko njal Sene gene moom andaam ye oxu i layata ye ka i lamin sax xaƴa ka ta ref ka fa lay layatin nda gene ga i soɓnayo o numin mbosiyene o ñoowa te bo yaagi mbafti ka teen wena rondan ka ina ndal fo ngarid teen nda oxu an ina ñanga bure o koor so ngondi ban tupate njambano kor jayi yaal ɓaak ne ndañ yaal ngaan ne koora yaal a paanale lamsaan o ande no cosaan soma miñ ñoowa no mbir Saltiki a salma feeke bes faam daawate gaga histoire fa andoona ye i mbetandooga ngaan meeke bo o feet pour i ngetandin ka ta jafeñ ka mene koy comme o le layoona ndiiki rek oxu na gariida me o lem laya rek ino i mbaage mbaƴ fop yaam i ndefee roog mba i ndaxo an wiin we mba i ngupit wiin we mais nak oxu gartina mege i mbaagna xan i mbaƴan xo ten a refaage i mbaageerna tamitam i ɗeet no wa waagoona ret rek waaga njalan xo ten yaam koy ino naaga i njalta mais Saltiki Jéegu jini fo fangool xalo ref différence ne i maaga jini fo fangool xaƴa wiin mayu wey mbaxtaana teen nda jini fo fangool xaƴa a matro la andoona ye o refange o yaal xam-xam tigi pour o andin ka ta jafeñ anda fangool ka ta gena kam mbin nda yo jini ka ta gena kam mbin fangool ka ta ci'a o kiin jini ka ta ci'a o kiin mais ka ta ref raawando ɗik ga andoona ye nete manifester o reeno kiin e fogreer ka laaco guuta ke pour o ɗeet différence fe rek o kiin a waaga ngole fangool a waagango ci te yiix nda jini a waagango ci te ñof ta ref ndigil ndiki gaga koy gate utiliser anda o soow fofo oy fogreer te fangool tigi koy o fangool a jega yi gana mbugnen te no fo oy nda no o seema refa comme no o rimel faap mba no o rimel ya no o giño te ref fangool maak fe andoona ye ten na juurel no famille fe fop gaga o seema refa o ten soom na coxla a fo oy nda a jelangan fangool o soowa bugu mba o fong tigtan daal tigtan nda refanga jini koy jini mu soɓanoona tig yeqa bugu toujours tig jini fa ana juurnu xa o fong mba cefay jege fen jini nana jurno a fong ba cefay jege toujours fo rek a soxla o rek a soxla xaƴa jini na jegna manam jini ko ga jini fa andoona ye jini cedo a refa fo jini na jegna l'islam nda a maye jini fe andoona ye kata faax a yo'nu xaano tig tan
sadah tigtan ayo so ta me tigtan gaga foko fo o ya ref ten même a refa nga yere yo foka jegga te gona te gata nan no ko mais souvent mayu mbage tektarando o kino kinna den xaro fup mo jeg doole no kendu i maga fangol anda l'islam ande fangol jini o te andu kono kina waga lay jini ten magu fangol nda koy nafak no o serer fangol ten hupanun doole jini fangol ten hupu jini i kaga jega afak o manam o gimole o serera gim ina no fangol awa ginten andin ten an eran no jini o mi xey wetan wa histoire leng fa andona e no otane fi nyanga erat umene anjeje nga gatida jini fe dal fi no xetu digante in fa njeje nda alete gatid na no mbine atofa gen ndofnen mbine kata boro i xaro waral kaga ndofne kata ref mbangol jini fe a ref un nda mbangol fe a ngaynin tok anda refe alang doxe mbin mais atofa ga boru yo asambala i kon xari wagu maga waru doole gon kanan we mbangol na hupul doole jini na de te gaga i ngaru meke bato lalo nun lam keke mom nu nga nga xeej neke nu andoye saltiki ten i soɓidu saltiki koy xan i ngarna fa nun digante saltiki fo o pan xaro ref différence a ca ɗeet ya Senghor ake a tekeke a Senghor ake ni ngatna mene Senghor ake pour xara ref a Senghor a gene kata refa Senghor bay refa andona ye pour guuno yotoxa o waago daaw ten yam xa pidong faaga o ge'a o ñisomona xooƴte xa pidonga xene a Senghor fe o ñisomona xembante nda koy ɗola koy a xoora tel bo yaag te xet ka nda ka yoona fo o xet xaalis o xene pour o seqin to waagiro avancer no gaano jala waage ref o seqangan no ngool fene bola i ndak wiide a refanga o koor na ñeenti weer fe xano ge o dal fo sup maare ɗoona o moƴo yokoox teen a paax te refo tew ñin no ñatti weer a geenooxu kon gaaga daal no avancement o fo o wek tax rek i mbaato ndak wiido digante ke o seereer a laya ye saltiki fo o pan xaro ref différence joka njal njogoy ne anda maaga ngorge jamano fe ndiki ko nana saltiki te fo o pan fogre to saltiki fo o pana yonata no jamano fe ndiki tanguta tirfa nda ala faak ale danwe ina nyowa a refa mi no o tanes ne jangatanuma o tanes etanda salma soma lupogu no xoyole a salma kese ten ta saxogu a dal fo gara lupa salmale ale yaden gena jeg kano ndig fe a gatit no mbin fe amof i ndetata bo jamano wiin we a layanga den tig ten xoyole te ref ga jegna mbatene saax waan saax raga mbafit maaga a leya dene ka i mbugo ɗomana in saax in ci in ga i upnema yam wolay nangam te jeg foko dimle a in no nangam gon kaga ten waral pan te reta gas a dal fo garid a dal fo cooxa den a ɗomana den kon saltiki manam o yaalo ge'o mais pan o yaala paƴ fo mbiɗel o kaga waral a paƴ fo mbiɗel fo paƴ o ga kaga ref différence te gaga ref différence fe mayu koy a njawat le ayo a den souvent no jawale faaga ge o xelam na caltiki tigi manam ka ta layano o xoy nda koy saltiki waage ñax xam-xam yam waagiro ge a fangola la lang tigo yeng to waagiro fan gaga waage ref mais aussi a jega wa andoona ye ka nga'a to mbaage mbano i a jega yi nda xaye anda o ga kata wutatir anda waga fangola gar a jegna wo nday fi a leyonge kam ge diwa fi sok te day no sok fa fom nda ko ge a fangol fa leyna o kine kam ge diwa fi sok nda sok fene te fi na a kumux anga a paƴ nangam a paƴa laga o xene fi ke sok xana muc très bien ndiki xa yaqono waɗan kin a paƴa laga to andna paƴale waɗ tel a kene a leera i ngaro koy no ke andoona te ref phase finale ne xaro tagator ka fo fogole fo askan ne andoona ye den na seetanan à travers le monde entier fo xaritof fo jege ñaalox fo fog ndondol fo fog a felem fo fog
me andona ten dal ten ref cosaan ne maaga ge togator ka njoka nuna njal sen production wa Bakakak TV njega o ɗayo maak no ne nu na yite nun bo ndal fo njotid no ngel fa pour i mbaxtaan no ceereer njoka sereer we a njal njega o ɗayo maak na den moƴa ñaax saltiki ken in fop oxuna yo'noxa no a paƴ fo mbiɗel mo ref saltiki fana leyano xa qoya xe rek damteen i moƴo ngogoloox in fop moƴo motiver ox no calel ge moƴo engager ox nda yo ngaƴta yiifa ciiñ in daan we i roya yam koy we i ndefa took den a jega a kimagate jego gerne kon te refa mi a refo lakas oxu retna bo nanana wona warerona nan rek ɓaatide tak na ciiño o ɓaato retit yiifo ande sereer we yaqwange na ino nda ngenange yo na ino yam in wiin we soɓida yam sereer ka le yaafo maak o sereer ka faño jaf lamo sereer antian waage ref ten taxum leyong ndiiki ye in saltigi ge fo fan we fok i njaɓo kiina disong soxla waagino o leyne retima Biram Jilas o te waagul mba retima Ibou Khady mba retima Déthié Thiadiaye Ngeƴaan mba retima Salmakoor gi'a oxe garna memi disina Salmakoor te retma ten mba Déthié Thiadiaye mba Biram Jilas te faƴin refe o ñak xam-xames refe o ñak o waages ka jeg ma waagona day nda bo buguma waag fop xanum miño maɓa mba xanum miño juuma to gaga waagera joko njal o fogole kon nu nana ginin ko nun wa Bakakak TV i ndet ndakwido ndama Bakakak TV seetano saltiki jegu en direct Bakakak TV aca koy xaro fogtor ka fo fog tagtor ka fo fog a Ndondol foga Ndondol xeɗana den jam saax maak rek jega o ɗayo maak na den no o yegole te yegne in fo ceer fe fo yene fe fo o bugole yam ndeysaan o fad anga place ceer xane andolol ceer nu tailleur o photo esa fi maaga a agrandir na dal fo tafin na place ale o garanga tele nge ki moy sama saltiki xa boy Jakarta mana xe tiga xewanga te nga ite den a ngar lamti keram dara kon vraiment aussi i mbage njeg lakas ga jelna moƴo ñaaxa den moƴo ngeɗana den jam rek den we an na we i ndefna oxa andeer na we ge i ndefna tamitam fato cung geno xa ciiñ adna xana garo an ge i ndefna nda xano soxla na in te jafeñ koy managa yo ka jam joge